Sonong kasabon sabat kumadati tain sanan mong sikoyati insan pokago sebab hara kasiwatan dati dat amin singila magimpug-impug dahiti amin singila boros sa kinarahingan harap aku dat asihat-sihat sagit-sagit ngai ya kayo dit bersama-sama dahay sama dahilad Facebook kahilad YouTube nga mengunsi kawiyahay kumado kayo nah sabat diti sabat kasiam minsingilo yati isa pelajaran kagudit olumis nga sebelum napede ukabon dahay ukabon dati ti pelajaran dat doa pengukaban pasaran ko hadit tempinai jamin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, mohon sikau yahai Tuhan, bayahan sebab dilisiunu kumai dahai, kesabon diti Tuhan, timpu diti, mimpun yahai kembagu dat belajar diti borosnu isalam dat pelajaran sekolah sabat, kiranya Tuhan Roh Kudus nu petahakon kumadahai supaya dat nununa pait pemborosan dahai pelajaran dahai dari nga sesuai di kehendak nu. Tuhan biarlah senging kinongau pengen tong diti babayan diti nga manu barakatain gi kadau. Tuhan masa dan tempat ini pesaran dahai dat kumai dia. Tino sembayang dahai Tuhan isaralam ningaran di tanak Tuhan Yesus gampa masih dahai. Amin. Konsikaw doa pengukaban di agaw di tino sanong dat man ko pentutuno sabat tabay no at tambalot ko ngay dat magikidikid atau magibincang-bincang da sekolah sabat dat kasambilan da sabat tabay no ay napahit minamuruan di doa pengukaban di tino nga agaw jamini mantad hitid gereja ganti anhabar go senang kesabon sama hari sabat kemadati ten sana. Puji Tuhan. Nah ilat awan nandia gaudi nga si Rama mantada gereja ginapas no kabar sis. Senang pun sikaw. Puji Tuhan. Nah hitid agibangan ko kago nga tampinay ko hiti gereja nayasan sis Lucia no kabar sis. Senang hati. Puji Tuhan. Pansikaw dit tanga tambalot ko dat nang kahinabay no. Nah sabat na bay no kita dati hitid buko dati sabat kasiam tuluh na pada pelajaran dati tekatajuk nga loyuk dat kondarangan ataupun Melayu kita dati rentak istirahat pada hiti ila nagitajokom eradit alumis kapio ka iloyuk. Okay. Sabat keempat, sabat keturu atau kawalu ke belajar yati pasal da kaundarangan. Sabat ditingak ke belajar yati kadau da pasal da kaundarangan. Karena intangay dati hilad ayat hafalan dati basawan kulo bahasa Melayu. Okay. Ayat hafalan kita dati ho di Kejadian 2 ayat 3 basawanku lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Man ko basawadot dong dusuno, kinawan sayandu ayat kotolu, om barakatano di daw itadaw do koturu, om siliho no daw itadaw di, do tadaw do agayo, tu, tontok no do tadaw di, do minundorong yaw, tu no pengongay no daw, iwan sayan daw. Amen. Wah, halumisit. Ayat hafalan dati. Karait da pira-pira poin dahiti. Bahwa dat Tuhan mina marakat. Mina ngudus. Kau teko mina nyuci. Om minundorong di tadaw do koturu diri. Nah, iradit ailan dati tadaw koturu. Irina tuit. Sabat hari ketujuh. Kadahilad keluaran 20 kay. Kita nagidati kago. Karena ko hilod keluaran nga ulangan, bilangan, tako hilom mazmur, hilod kitab Daniel, gisam na dahilod kitab Wahyu dot naraitan dot sabat hari ketujuh, id painsuang dihukum 10 do kinarahingan kay. Nah, hitid buku ringkasan sekolah sabat tati ataupun buku rujukan sekolah sabat tati minangimpuun dot minuhot kumadati. Karena pada tuhot hitinga isaima da kayo da kabayang dot kino lumiso kinawan sayan di kino rahingan
winansay daw, iti pamagunan, rombituon, rahat, tayamayam, nagiyati manusia. Lumis ajaib penciptaan di kinarahingan diri. Nga, selama di pira-pira tadaw di penciptaan di kinarahingan diri nga, tadaw na padokoturo, minundorong yau, minanyuci, binar katandaw tadaw di, sebab ino pa tadaw di nga, suci. Ay, suci o kudus. Anak ko rayo minundorong, akan ko sebab dat huyan yau, tetapi dat menahak yau peringatan kumadati teladan, supaya yati kadaw nga mundorong ita daw dokoturo, mentadi pekerjaan dati, seminggu diri. Nah, hujung napa di penciptaan daw nga irina isabat to kudus o suci sebelum napa mati manusia berdosa di nga nawonsoy ataupun nakatatap na Tuhan sabat hari ke-7 daw mundorong. Perlu yati di sabat kemen di Tuhan tu minandaw jodya iri suai pahin nakadosan manusia nga lebih perlu di sabat katuro kay. Nah, haradi paguhatan ko dapo nga, pakuan ko hiladi, hadi tampinay ko isi selesya, na, paguhatan na pado ko maiso nga, tunin na pado nga imirade. Nunuit mangandi kinarohingan pasunudo, karait da kondarangan. Nunuda kasarahan sis. Sarawan ko. Senang kasabon, nadatit tensanan, konsikaw di paguhatan di lot. Mamuruan diti singalanan dati aksabon na bayna ilo na papaguhatan daw nga nunudi pasunudon na kinarahingan karait kaundarangan nga naretan diti manamuruan dihay dot inapohit kaundarangan nga pinaburu di kinarahingan sangira dan nakapongo minaman sa iti pamagunan amsuang daw koy. Lahilad suang daw kejadian 1 ayat 31 lo daw nga ira nala sinarita daw dat pengkukura kawayo-wayo di kinarahingan dat minaman sa iti pamagunan tensa nanda suang niyaw daw kahampit na yadam dihawa lo danon soy. Kita nanto ko na po dahil nga asunduh kapya it kinarahingan dilo to inapawinan soy daw di nga ni ko it nurug daw dat iradat idabay na sa kiramo soy to kawalay nga huyan to ko naman soy. Lalu pa kinarahingan nga, pabarasan na po daw nga, jadi no. Jadi, kita nanto ko da, asunduh na kumendo kinarahingan. Amo to ko na ahawrot kinasunduan daw. Inapo ko yun, nandinan sa kinarahingan, di nga naretan na gidhiti kitab dot, alumis na kopiya ka. Sangira na po nunoy nakapongo nareta nageditin na minamuruan dati dit ngino dot minundarong ikinarahingan dot sanggira do nakapongo di buruan daw tujuan po daw di ataupun salah satu tujuan po daw nga akon ko huyan kadaw nga ipapatudok supaya do ensanan dati lebih na kadaw nga moyo dit nuno ipinangonsoy daw. Minamisunod ko pia dati tujuan daw dot inapo kaundarangan di nga moy do yati na po tinga min samok ko pia daw dot ataupun siya ko imin samok nga humontol tako ko pia dit nuno otopot abanar demantado ikinarahingan. Jadi ilaylo nalot pakunsiyon ko dati dok sabon na bayna. Pansikaw sis alumis simbar daw kay ano pa daw ditino nakano ko talo isaot halat alumis Tuhan na pa nga asundu nam asundu.
amu na miladati dot pondet amu bari ataupun mungkin so na mungkin mang osundu ikinarahingan dati sebab kinaringan ya kadang minan cita tinan dati kapisan dati kai kaindo nano ko mesti minsomak na mati kapiati kinarahingan humontol ni ate daw kaya pansikaw simpar di lumis paguhatan ko na pada kumaduo nga okuan ko hete di sisirama paguhatan na pati nga irante ito ni daw nuno panantudukan kumadati karait sabat kinawan sayan ka pansikaw kumaditi pemimpin dati da pagibarasan gitu nah dua pinauhot dahiti iso ano pa nga pasal da sabat iso ano pa nga tentang dit komendat kinawan sayan ataupun penciptaan kadi Malayo ilo ano pa sabat nga tompok dit senggira dan kopongo ikinarahingan demi naman sa iti pamagunan termasuk suanglom yati tulun sinilaig onam tadaw nga ito yung sanandim naraitan hade penalty no dat osunduh kana pam osunduh nakuro to kami osunduh pinaboros na paingka kana pam kajadi na kecuali yati tulun yadam di hawa yadam tu minangan ko piaun sayo minandaw buruo man tada tanang jadi sanggiraan po megal dito nga anu dito ko dot belajar kailo to ko dot iti napot pamagunan ng tiswang ram yati nga akon ka nakajadi dot iya di na tamad hari tulun nat minamaros dat kajadi na kagadtilo ka sendiri nakajadi ka inapitang tulun do scientist nga pertembungan kakagadi cuaca ka boh kajadi na kagadi diri nga kita minamara dati dat itih napodi nga kinarahingan minaman say jadi kada takan na saraw dat iti napahod yalan nunulaham kana kajadi ta mo dati nah perladan ku takuri pasal datulun asunduh kana pagi sunduh nga iso nay nan say di kinarahingan kay iso nay nan say yadam no ihawa nga aretan na sabat la kay sebelum ide nga sinuhu matidi kinarahingan ni rumayat baranak cucu ka rumayat gumumu niya kayo ka binarkatan ilo jadi ino pa sabat diri nga kinompokon dat tinumon sa kinarahingan undarang na diam berkatay na tada kami ano pa baros na padati nga sa kikirah na pangtali nga pagkagaso di pinegat kapya na di iriri na di hirino nandi berkatay isabat diam minundarang tagare sabat na panganaretan mudareta dati ditinod hartalu ako na sila pwede kayo minundorong minamberkat menuno pegadi minasuci jadi ina pa binar katandi nga tayo sa nanal pa diharap termasuk no itam tulun binasuci jadi alumis tamad naretan ditino alumis jadi alumis na pangay jadi ina pa di sabati di nga nakuro gari pino boros dat mundorong ka dahok no podrotian dataring kasti sabati kay nga iso pangajaran dat paposoro dati bahawa dat kon na kamundorong tamod nga kosoro tako dat harus sanganu ti pamagunan harus sanganu dati masusuai di ikinarahingan jadi tentakan sabat na po ako nada ko tanga disco ka itang magonsok dat bermacam-macam menu at mangan sarho nga iday kinarahingan sangkuro ko sa nangon di kinarahingan pengkukuray kinarahingan minaro lati ti pamagunan ng pengkuro di minambarbakat dati jadi irino ang sikaw kasarahan di sis alumis kay do Tuhan nohot utama
tama dot mandati kinang mandati pawon sayo ngai iti tudok am ti suhu dit kinarahingan ko mandati kay jadi pun si kagus si kasarahan di sisut almes haro di pabuhatan ko kagud ko talo nga pakuan ko hete dia go jamini okay go pabuhatan na pati nga irati izaman tinano diti apa penting ponangko it kondarangan da sabat kati pabuhatan. Okay, pansikaw it isa paguhatan di talumes apanting panangkutit tadaw kondarangan sabat jaman dati tinana kay. Okay, pansikaw hiti na papalajaran dati tadaw ka dua salasa kadahiti nga pelbagai keadaan baru ka. Jaman dati nana diti iti pelajaran dati hiti tadaw kedua nga amu nugere amu mimisoyan nga miagal ataupun miabal ka. Isalam dat Alkitab naraitan dat mengenai da ilan na pasabat nga jelas kapi atalang ila kamayan daw ira dinaraitan dit ali pendal ditino isalam dat kinawan sayan penciptaan harai kondarangan sabat kay penciptaan kay nansay nam tadaw Yesus nga minamagampi ila tadaw sabat insaro ya ko basan na pa di Yesus nga arikat tadaw sabat nga mengayaw hilabait suci membasa yaw di firman Tuhan kay Paulus sendiri nga minamagampi kisah isalam da kisah 13 mantada ayat 42 gisam 44 nah ilana deti apanting nila imasa jaman dat ditiripa nga isalam dat Yesaya 66 mantada ayat 22 23 ila pia sabat ga gampian ni dati dat hila syurga. Ya, gampian gisam is syurga ka. Ila tadaw sabat. Jadi mantad digilat ayat dihila dia saya 66 kay nga takanlah amu opanting tadaw sabat gisam dat hila pia syurga nga kakal kasay dat mandati gampia kay nga isalam pelajaran dati hiti tadaw dat selasa kadahiti nailanan to kadat inapat bangsa Israel nga nuge manopanaw padang belantara dat salinay dat 40 tahun kay 40 tahun karikat dia tila dataruhay nga oleh sebab dia ako wayaan dat tila it nuge bersungut-sungut deh asa ketumbayanan tila kinarahingan jadi manopanaw ya tila gisam dat 40 tahun nah sepanjang ditit 40 tahun nunu terjadi nakayimbulay. Sudah tentu ya tila na pangakanak kay beranak cucu. Jadi selepas 40 tahun dila muncul dila generasi baru ataupun keadaan baru. Ya muncul dila Sukadwago. Jadi sepanjang dit kemalahingan datila nga nakakita tila da ila dapat kemalahingan datila nga kurang iman. Aisa ketumbayanan datila kumakin narahingan akan kena nuge amo menungkayan nga amo tumanud dit tisu kinarahingan. Nah, nunuy terjadi kadahiti. Jadi kena rahingan amo manu ila nepot sukadwago dila generasi baru lah nga amo kinarahingan manu dat yatila napa nga abayatan tay ka nuge kay radit kawawayaan di kemalahingan datila. Jadi kinarahingan minanhak isa kantung kayanan kumadila Sukadwago isa bukti da kinarahingan na pa nga kakal meningolig kumadila tanga Sukadwago ka. Jadi nunu terjadi luar biasa dahil padang gurun salinay dilat generasi tay ka Sukadwago isa mukjizat ataupun keadaan di luar biasa secara ajaib tiba-tiba dat nakano ya tila dah nenuan ya tila dit makanan di istimewa mihak sendiri nga amu ko kabayang paing kuralaman na to isalam na pelajaran dati nga iradit nuge kapas ko iradit embun ka nga isalam kalau mila dati ratian isalam dat keluaran 16 menikid tadaw palintuhunan kinarahingan nila makanan mana ka. Jadi ila nalat isa bukti kinarahingan dat sentiasa meningolig dilat Sukadwago ka. Nga
ilanan dati ilan dapat makanan dilat mana nga hari-hari biasa na po nga ya asa nang kotoran di kinarahingan to ilang makanan mana nga haron no kotoran kinarahingan kumadila sukadwago pero anuan pero anuan kay mga anuan da kawit nage kadit miontok na di keperluan kauhangan da kayo ka nga jadi hari Sabat luar biasa tu kano ya tila dat dua double kay makanan sisinho kinarahingan na mga no dat mana dat double dua ka jadi hari Sabat nga hari Jumaat supaya dat pagad hari Sabat di kay nga kondarangnya tila jadi sangkira mga no ya tila dat double de tadaw-tadaw di kaubasan hari-hari biasa nga araag nga luar biasa mangano na pada hari Jumaat yang nga hari Sabat na nga amo ongnas amo araag ya luar biasa it nugay kotoran di kinarahingan dit ko daw jadi kumada ti da kadaan tinana penting nila hari Sabat kapain kurang nga ya sangat penting ikamian ko dat hilap ya syurga nga gampian dati da sumono sorohan dati kapuriman niya ti dat iman ko pa-aplikasi dat kehidupan dati dat seharian kay onom tadaw dati dat nugay pa bekerja isalam dat kehidupan seharian dati nga hari Sabat na pwede nga mundarang yati nga kagumuan dati nga risau yati nuno di akan non dati pengkuro ko onuan dati dat tadaw Sabat ka jadi perlu yati dat memusaraw dat miagal na po dilat mukzizat dilat katingaligan tinahak di kinarahingan kumadilat tanga sukad-sukad wago miagal na gitit keadaan dati ijaman dati nana mulang piadat hari Sabat amu yati kumaraja nga kinarahingan amu nuge amu papalagas dati dat amu kakan miagal ka dilat generasi bangsa Israel nila sukadwago jadi kamian na padihiti nga sorohan dati amu ikinarahingan menongkiat dati tay ka papalagas jadi dat kansana dati dat isa-isa tay ka menjadi anak yatim kadahiti jadi kadanya ti karisau dat hari Sabat na pa nga pengkura kalakakan kanan diti aiso na harit sampai hari Sabat nga kumaraja piadat risau irin pa nga berpunca daripada riit risau yaw nga kanana soroha dati inapa kinarahingan nga amu menangkiat dati amu yaw papalagas dati rumikat niya tidak setiap tadaw Sabat menungkayan niya tidak kinarahingan ila na bukti daw bahwa dat inapat Sabat di nga benar-benar penting perlu dati dat pekudusan Sabat ila nakajadi tadaw katingal nigan perlindungan kinarahingan kumadati kumadilat iti pelajaran dati dat tadaw ka salasa diti sukad wago ka jadi saraw ko gisam na hila kasarahan ko dilat tuhat diti na pansikaw pansikaw go simbare go di alumis kasarahan daw kumadita di pelajaran dati salasa magisesuaikan takan wago kalau makan ko pira-pira dat mambay na po share pe pakongsi de go diti no alumis dat Yesus nga menguduskan Sabat ka daw di masa dit hayat daw Yesus atau Tuhan sentiasa meningalig dati tadi sejarah di bangsa Israel iradi pianga sentiasa Tuhan meningalig sampai dat Sabat pianga man di Tuhan jagaw ibangsa daw anuan de mana double de hari Jumaat kay nah hiti nati hari Rabu nga sebelum di haranapot paguhatan da kayo ti kasoalan nga buli da kayo typon hilad kolom komen tulisan na po da kayo ang sikaw jadi may dati pati lambo sa dihitid hari Rabu kadahiti dah ditajuk dot limumu dot mundorong ano no mahot limumu tay kasabab da mundorong nga tinang paguhatan tinga pokon ko hiti kago pagulian ko hiti disis lasya paguhatan na po nga iradi
Mangai poin talango nunu pasuai limo mo tay kasabab damun dorong sabab. Nanti sarahan itu pembuhatan. Narangau dati it berosi penal dihai dikarai ke bangsa Israel. Dihinanggo yelo kado yelo na podinga nakano dot iso ot makna demanta dok kinarhingan. Nailan dati sejarah di Israel di sepanjang 40 tahun yelo mengambara nagagal yelo nga iti na pelajaran dati beno alik PM iodi kita nandati daharo kegalgalan di bangsa Israel nga iri na po generasi baru naritani penal dihai daharo generasi baru akan meneruskan di perjalanan di iso na po dit perlu daman di lo nunoy patarusa nga it kaundarangan da sabat tu pensuang gadat hila hukum 10. Jadi iri iso dapat terusan dia lo dat dihinanggo dat aparu ya lo di bantuan ataupun longon da kinarhingan da memimpin kesari dia lo dat mencapai ataupun rumikot da nunu it penuhuan ataupun ijanji di kinarhingan. Zaman tad kairi itinapot pagbuhatan di tinga nunoy ikaunsud kepiadati ataupun kumadi bangsa Israel terlebih ati debay no lah dat paing kukuro kepiatako darumambit di kinarahingan ataupun Yesus di hinombo ipinapointalang di sinundu daw di minamonsoy poti pemugunan tensionan dat suang daw kago nakurato mendorong toko demiampai di Yesus nga sangira na po dat it bersama-sama toko dat it ataupun it nunoy humantol tako kepiadat di Yesus demiampai dati kangakano toko di keposion do olumis iharo kanawahon di monitiu di koin sanandat kon ko yati nung akoin sanandat tulun sebab naretan dah iti kitab dat Yesus na po nga it ibarat ataupun it nunoy iho na it atarang kagad Yesus dikay it sebagai dat nulinaw manhak dat nulinaw damanta di katuangon jadi insana na po nanda ditulun nga it amo kawaya dit katuang kabo jadi irinay anu dati sanggira toko dot rumikot mempai di Yesus mundorong toko dot mempai di Yesus kanu toko di keposion di lumis diharo kanawahon nagi it nunoy sumiliw dot nuno gay pasiliw toko nando dot tanganak di kinarhingan kabo okay iririn na dot sisimbar Ponsikaw sis, ya. Artian kuditin udah kanu yati dat kelepasan mata dit kenggaritan di kepusen dati am kajadiati tanak-tanak kenarahingan paling no alumis halumis ilayok do kondarangan irin natu kehidupan dit akakal bersama dit kinarahingan dati. Amin ponsikaw kagusis kasarahan dit palumis. Sarakudat itinagiti sabat kadaw nga iso it hambat hubungan dati manusia bersama di pencipta dati Tuhan. Bila mendorong yati irino yati dot sumambayang mendorong di pekerjaan dati nga hara hubungan di lebih erat lebih da sumanong antara yati it pencipta dati. Nah, man dati no hitid ko Kamis
Kita jok memelihara de sabat kada hiti ngapa bulian ko kagunan dahi ti disiago jaminina ti peguhatan apa kang airati nunu bagian taponting id salam pomogompian tadaw sabat ka pansika det memuruan det ya babayan aku sabon det hiti-hiti tadaw dot kaapat Kamis kada hiti memogompi tadaw sabat ka. Jadi yati na pa sebagai det tulun kinarahingan lebih pada yati sebagai the 7-day Adventist kaya nga nakarati nailanan na dati paingkura kawawayaan dati dan memagampi data daw da sabat terlebih yati sebagai det umat kinarahingan ka iso tanda umat kinarahingan kumadit 7-day Adventist ka. Jadi salam dat mana pa dati basa isalam da Alkitab di nga ay soit nugay ay soit kain talangan kopyo paingkura cara dati kawayaan dati dat nugay mamagampi dala tadaw sabat nga ay kamian ko ay soit nugay specific ataupun kauturan dit naka nugay nakantal kopyo nga isalam da Alkitab nugay mila dati anuan dat pipira at rujukan hilad Alkitab paingkura cara dati at mamagampi dala tadaw sabat isalam dat Mazmur hiti na pepelajaran dati tadaw da kaapat ditinga Mazmur 92 Yesaya 58 ayat 13 man ko ringkasay dat taniba paingkura pemagampian dati tadaw sabat hiti na pa Mazmur 92 nga cara na pa daw dati da memelihara sabat nga haran naretan da hiti dat mangunsikaw iti na iti Mazmur mangunsikaw suminding ka pamusaw dati da kinarahingan di asawat kepiya ka kami na pa Mazmur 92 nga bersyukur yati suminding yati bersyukur yati sebab dit kansana dit pinawansay kinarahingan kumadati iti Mazmur ayat 92 ayat 3 menikid kaswabon menikid tatuang mamarayaw yati dit kinarahingan ka itlisiw kasianan daw ka jadi saat dati da magampi dat tadaw sabat nunoy pawansayan dati nga kansana dit boros dati it Columbus ipaborosan dati nga irina it konsikahan ka sinding dat ucapan syukur ilan dapat Mazmur hiti na pa Yesaya 58 ayat 13 lang nga papasarita yati papasusoy dit kansanan dit kagayoon di kinarahingan kaupo hango daw dat isalam da kapasiyan dati ka sumaraw yati hangga tadon dati ka itinat bahagian data penting ditit tadaw sabat hinangga dat perlu yati dat memusara kambago hangga tadon dati kinarahingan minaman saya kansanan dati tanga tulun-tulun miabal dit nuge turos daw gambaran kinarahingan jadi sangkirana padat yati na minanuan saya miampai dituras serupa dengan Tuhan sudah pasti dat itina pakawawayaan dati nga sudah tentu miagal di Tuhan Yesus kinarahingan sendiri kay jadi nunoy pinawansay kinarahingan ni Tuhan Yesus dat masa Daudet isalom pelayanan hiti pemagunan miagal na payet na belajar dati kaubasan ni pawansay di Yesus nga manikit sabat ka semuang di bait suci kumadati dati na may gereja belajar dati baras kinarahingan membasa ilat ko bersekutu yati dat umat Tuhan ka jadi bahagian na penting diti tasara ko isalam dat tadaw sabat di nga mila kumandat nagay dua piramutan dati kumakinarahingan ang piramutan dati dat hitina pa pelajaran dati nga keluarga kompinayan jadi tadaw sabat paingkora yati memelihara nga irina aspek kedua piramutan dati kumakinarahingan piramutan dati da kumakompinayan tulun suai ka jadi hitina pa ko dati nga
suai ka diri nga tada sabat na pa nga haradahiti dat memansay di kasanang ka. Jadi isalam da Alkitab Yesus sendiri nga isalam pelayanan da asanangan Yesus dat memansay da mukjizat kakay ataupun penyembuhan pelayanan da manikid sabat. Ka jadi akan na pamanikid sabab nga kansanan dit hari-hari biasa terlebih tada sabat. Jadi kuma dati nana nunui terpenting dit pemegampian dati tada sabat memon sayati dit kansana dit tasanang salam dat tada sabat sangkira dat nugere piramutan dati da keluarga berbakti bersama empengkura hubungan piramutan dati dat kuma tulun suai harana pa itang tambalut dati kampinean dati dit nuge sumakit so akan kena ai salah nga ina pada tasanang ngayan dati ambaluta lawata yatila karangau yati di tanga kambalutan dati ditamu asihat la sadu senang ged teleponan kay hotan nuno kabar datila jadi poin na pada tada sabat ditinga mamasoy dit tanga sanang ka karurupa katuras-turas dati nga akan kait asadi muram kadeh tingait kenikmatan otod kasayda hari sabat ka. Jadi nalihuan kadeh hitid kumadit hila patimpunan persediaan dati dat hari sabat. Kagemuan na pada tinga maha negid hari 5 hari Jumaat maraw-araw nagi kay nga penting tin na belajar dati dat pelajaran dati nana diti pemeliharaan pemagampian dapat tada sabat nga akon kami pun dit tadaw persiapan tay ka hari Jumat nga mentadit hari pertama pahaman na dati otura supaya ada arkot na hari persiapan di nga amu yati kalantoy dit karaja amu dati oitonit tanga karaja katangaban dati kesusahan dati perselisihan katagadok dati matambalut nga kada dati oito hari sabat. Jadi sebelum pada hari sabat siapon na dati urusan na dati kansana di karaja dati dat sebelum dat rumikot gumampot dat hari sabat ka. Jadi sarakud ila nalat bahagian terpenting dilat pemegampian dati dat tada sabat. Mungkin harat mungkin arikatani dat ala panel-panel dat tino jadi pensikau ilanat sisimbar ko dahila. Ya, amin. Puji Tuhan. Alumis ko pio kay rumah main natin perbincangan dati di kay nga titina timoti di hari Jumaat nga hari pipiro na nukula Diego ditino alumis ko pio hinombo memelihara ya tidak sabat nga memuji berdoa memonsai kesenengo amu na dasang rodus rupa paingingis kasari abayan na gitu pandemik di kado nga sabat langadon no kuno dakadaw dat it malawatu harit hubungan dati kumatulun suayam paling penting nagi hubungan dati kumadi kinarhingan dati kay jadi pensikaw go puji Tuhan lumis kapyo nga asaro ko di dot sebelum dakarang oyati ko tu sa tanibang asaro ko di dahil Wahyu 12 ayat 17 harana raitan dot ya di pia ogumu ilayok-layok di kaun narangan lumis ogumu penyelamatan hubungan pencipta ogumu anu dati kay nga hara cabaran dati dahil Wahyu 12 ayat 17 dot hinambahirogon mongoy penimba mongoy pamaraag ditulun-tulun dit memelihara dihukum sabat ya hari dihukum kay ihara kesaksian Yesus kadahila percaya nu puto kay ati bakay kinarahingan selalu meninggali menjaga dati jadi untuk dok tu sa taniba pasarawan ko dahi ti sisi rama aki pansiko agumo na naraitan ditino idi secara napadat aniba mandati timbogoso di pelajaran nga harohot pira-pira perkara datu penting patut deman dati hendomo salat tadaw sabat kaiso kanapa nga naritan ditino dat iti napa nga kahandaman dati di kinarahingan sebagai dat minuman soy diti pamagunan iati ngai minam berkat lagi kami napa nga manahak danunu napa keperluan dati contoh napa nga tulun dat
Israel dilait dan wanda mana amu ya lo merebuat ketakon no po rumah tu no po bay mana ditirit asaraw ko tu ngayon na po ya ditapung ka ba de mana dulu wah ansok na jadi ngeritan dito udah kada pedas sih kada kesusah dino tak datigan nakakan dot sebab dot aku meraja dari sabat ka ditino asa tede no suai kiri kedua no pa nga iti no pa nga rehat dot nunugari keseluruhan pikiran dati akon katinan no nga ti pikiran dati sebab no pa nga bebas amu nuno kagadi asa baboh asa binabo nud awagan dat pengka mentara na pang matay ni gadi nuno ka matay nam di aiso na ka sebab na pa nga kanu dat kapasyan ka kaway iso tanda dat iti na patulun dat migit dat adaw sabat ka nga iso tanda dat migit menghormati kinrengan iri mati hirihit okon kay tadaw sabat menelamat dati ikinrengan nga iso tanda bahwa dat yati na penting nga sumukot ka di kinrengan kumaid ka di kinrengan amu ka lumangkab di kinrengan makitulong ka di kinrengan jadi iti na iti iso tanda dat tumanud ka di kinrengan kon ko sempurna ke kon ko it komendat kakira na pod tuawa asa na pod gutok ke kon kaya di nga tumanud ko di kinarengan sabat ipinatanto kinarengan katalo na po naritan di tinu popon sa di alumis ngay termasuk no magintang tako di tanganak di asam rohin milayla na pohon pagonsok da mga tanil makan ng kakana itanganak kita sa malohing nangapatay malohing akon bangit ay so nakapiyo am naritan nagihilag kita tin sekolah sabat itang nga janda ina no patayan dasaw it mimang dit osusak haramati akwilan mungkin ako kita ano ba ako nakasampat ano ko kito nga ano ba sampat nga kasampat to pang harot dit nang ang pangkedan dot sao no tando buya kami da janda ya wai tando walay nga ay so tangana og gumo aso makanan pakaian nga ay so kadidati boros akahu amu akatol. Jadi isalam da kita tanak di duan da melohing tulun da janda mesti anu anda perhatian. Kami ana padidinga mesti haro lisiu kinaringan lisiu sama sendiri. Jadi pindik kata na padidi ataupun aniba na nga iso na pati sabate. Tanda di lisiu kinaringan kumadati. Igitan na kan lisiu kinaringan. Kadaw lumisiu to ko kinaring. Tulun do suway. Iya di ngay milo ko dat akong siya to. Alisiu no bata ka tanod na ngay na komyon daw dito no di. Apadul tulun do suway. Jadi kamayan na pa nga sebagai penanu da kinarhingan irene tanggung jawab dati irene hit babo manto ka bubo sumukog kinarhingan gumumpi di tulun do suway selain dari ponsikaw. Oh, ponsikaw, amen. Puji Tuhan. Lumis ke pesimbar disis dat minangukop pelajaran dati ko hinambo iri no paling oponting hinambo it kasih. Ko kasih. Oleh sebab Tuhan kado nga kasih jadi iyati kado nga mesti haro lisi, haro kasih. Hinambo dat rumamit ya tidak sabat, memelihara ya tidak sabat nga mesti nada haro lisi. Okay? Jadi ponsikosis, ponsiko yogo jamine, ponsikosis lesia,
Ponsikaw nagi kan bago kumado kayo dit bersama-sama dahai karena po soalan do kayo ngatai pon do kayo no ponsikaw sokongan do kayo bersama-sama dahai. Jadi untuk dot menutup dit perbincangan dati sekolah sabat 9 sarawan ko kain bago hadisis asirama dot doa do penutupan. Untuk membayang ya Tuhan tamadahai salam kerajaan surga. Terima kasih ponsiko hai kumadia Tuhan sebab hino ko miampai dahai belajar di sekolah sabat. Tama makiano hai supaya pimpinan hai. Dapain kuro gia dat gumakom dia, migit dia, terutama dat memelihara di titadaw sabat. Pengkan lagi tuduk kaya hai. Pengkuro ya hai dat miloh. Dalam misi gitu lunda suai terutama di titimpu datinana tu. Gumu ti penyakit tako pedosi terutama ti COVID apa dan siap. Tama antabannya hai mana penau sebab diti tetapi Tuhan tumbeannya hai dat hinokom yang pai dahai manahak kodot kamayan di kamilan pengkuroi hai dat milo upain talang dilisi udahai da kumadia om nagi ilisiu nu kumar sampi tulun melalui dahai. Itina doa dahai Tuhan pakai nuan dahai timbot doa hai. Salam dengaran Yesus pemasih dahai. Amin. Amin.